Bia Kamal Kanur online TV channel and Malakan Yam Canals the Atten Content Link Rise New Wana Me. There are Tesla Jalong, Kadobana Gurier, Wine Guas Makaja. Lerabana Ling Rice Michi to Guas Coranchi to Ogre, which Kajuba, to Conke Ler Dangro Kidiok, Leraniam Bana Right Kamananachi to Western Equatoria, Guas Michi Kuma SPLM IO, sorry, she kuma SPLM IO kuma NAS. Take a bonus NAS chicken nyentin ke kuma kirma yadit nyoka kordana tore wike juba kam SPLM IO kene kume kirma yadit lerodian ban right kata mishala do take a native well the cha kep ray wike yambio akana to kon kala don kaja lerme akan kono ni amre ler kana me mi jira mi jidit go rejen wojin der subscribe Kanur online TV channel ko de ler titi de kan chamala shubkaji gwas dana pai kala rech noga jeno gender subscribe ko de notification bell bo de retwan ejel support dan de to gwas me an ler ban len gwas me ban je chulin ka loda ka do ban en charge non ka je kawraje ban linga raj mishalat kuma kirma yadit wooden chal ka general luray kong jaramandana la spokesperson ka SSPDF so Sudan People Defense Force pin kirma yadit jendana ban linga jen gwas me raj dana chalat gwas me jen bu kon lingone kaniri content chal ka na saban rajin kuling tele ler mi kalat bat man chala de kuma dun kirma yadit jen bu kon ling ka nyamone metaken ke statement bi kana lat bajal nong ya ko gwal dan ci kan nong ja karo ay chalat gwasame chalat den wo kuma kirma yadit ray wi ka juba ci roy ke kwi ko ran ci tok kam SSPDF kana NAS jene bon party mission ke SPLM IO duno bon ji ko tera michal ka NAS en bona mo te kuji wiki ko tera yi and bona money Theodore both kaje wun mishal ke General Thomas Cirillo jaram dan la kuer dung na samone jentere wi ka kansuk ka ngapo payam ka kajo keji ka Central Equatoria jen gwada dan en to kor moten kam dien en wala ka changa jen dangraw wi de desh ka pay diok ron kina dangraw jen dangraw wi de desh karajen chalat gwasame chalado nena a general luray kong rajadan chalat chalado shike dinya toto chicken kariya ko dor gwas dana shikrumtin gwada ni shikor chatoktin lade luray kong ka shika ka nagne badak jadi ni dang badak nas chakanak ni de content pin general ke Thomas Cirillo ka chicken wut mi major general an gwasmo chicken nak wudo mo shale lado mo general major general ka NAS ka NAS ka Equatoria kan ka wunu Equatoria ke den mete ka Equatoria mete ga bonan shal ka NAS lado major general mishana gare ko mo michi togan wala ka chikan lado no shika mai dang bakal chikan ga jek pin ke chikan ka ar ka netin konti la dentin koni chi yet ka raje me lado general luray kong tele roj mishalat netin content kuli nyin ka kani chicken gari outdoor mitikan ke statement bi kana lamek mando dian gwasame an kuran to ka wunalet ngayana ka SPLM de kono ngajeno wunalet kam SSPDF and SPLM IO you know ken telemi shi wudishal ke luray telemi chalat ka kwide telemi chikan latin telemi mention tin ka post dan cha post ka social media ka Facebook da kana jala no ngumle rodo men chana ngaje long o tiang ka war chi korcha tok ka wona let gwad mi chi SSPDF kel ke Uganda Defense Force chiken de ni SPLM IO chiken ka mak re duar te ka tin ka wona let jen cantonment site metenje SPLM IO tin shukan ka maktiang ajan kula te kade ditte content te sha link ten chanen ka media atin konen sha post an gwasamo shi kume SSPD abla kum kirma yadi kene kume Uganda de ni kene content cha jurtin te rewe ka Sudan shika bokare nyale dio je shaman shala da gan musabeni wudi shal ka maozi shala no bay pelien ji SPLM IO chayen dial chayen nak cha tret chayen nyoko mimme ka jaba no eno jane banwar dial bakanak rewe dien
kana je lar no re country ni ken che lar no Nuer ba kana ka country dien namo misha lad jen wude shal ke maozi by the way jen yong katin kon la gore misha ok je jek Twitter dien je no tin gore shore LinkedIn katin wan long ti go ke nyod je go no wude shamal gore jen o daro dol wal an wudi Uganda namo ngoda ba jeram dano te ke dine SSPDF ke dine Uganda Defense Force Country wi ke South Sudan tin lo ke dine kir ma yadit ka kor ko de kan wudi shal ke bol mel de kan lat kwara namo mugoro de yana ngach so mi kurcha to ga tiang wa karunwang chuto ko chi SPLM IO chi kan kume kir ma yadit chi kan nyok ma joj kana chikana joy ne ko chal ke luri kam luri kana jen wajan te SPLM IO tene wa te barak dunian kanji SSPDF teten en gwado mo chikan ga joy ne ka luri jen kam dana te deni to ngwana kana long ka SSPDF jen gwada ante gaten ka kora kan ma dan le ro kana le ling duno ngut korwe kamwe antama kana jala no te mu chora la tel mu chala tenen na me en me ledon but nyodni manan chora la re wichen winami lure kong jaram dan la la kalat SPLM IG SSPDF pinkir ma yadit jaram dan la la kalat so tela post ka gatin kone lat ka social media de kan mu dong chaje teach bantin kon chalat bu kono kulu bejek nyok la so sno bo goro jen wo mi chalat ba je nyok ber 5 kan di ko ken ko ba ko ngaji no toki che tok de na ngaji no take mi sha pose no e bo side they accusing themselves no going Carodian ashikaro de going tel me de Carodian going ke je men joje lo ngai ke je no kuma kirma yadi kan di kon mark SPLM IO ka kan di kon ten dak revitalized peace agreement e cha tan koron kin dang rawid wal badak ngaj mo na ke lew ne di al ngai ke je ken ne ku SPLM IO attack tiang ku na let shumana tema koro tuogo kwidian kan ladamo kan wode wo korwe ka wo ko kan chikan kor chikan mek no kan ngat kan kum Uganda kan lok anyo kirba yadi te lwango der mal der jenong okay ajaram dan te lwang bat che men che choose on tem kwi kor ko be kor beten na mo amugor jen wo de yen ling komandan le rode bana wo ka le rode yen gwaseme le me to ka Western Equatorial region and wale chikala no re wika Western Equatoria shike ngwane dangwal dish cap te shala no chika kwel kiela kan kwakla kan ka kwal ka tol kan dul re wichin winami ka raja dana shalat keje jende ne no chi community che rode je chikan ne ti chikan cap kwal kan ka kwak diala ti men motori re wichin winami sha ngwante ti cha ga chu cap kel ka kwak kontin chikan ka kwal minyodo chikan te ti chikan galat na me Ramadan and cap ne ti Governor Daniel Badagbu ngai kone Governor Daniel Badagbu jen acting governor chi la kuaron Kuadan and Cap Yambi a wooden shall Alfred Futuyo, Murana SPLM IO Mesha Joy Dor Mesha de Negre Wika Yambio, and would Montem and Jadorbo, Muda, Canada, the Canadian continent Dortilak Jukum SPLM IO to Kulin Yan Wale, Ke Tekortiang, Ke Kirmayadi, Guada Shaka Martin. Western Equatorial State authorities parade 15 suspected criminals accusing of looting, arson, and causing house burning in Yambio. The move come amid heightened security concern and surge in criminal activities that have disrupted the peace in the region. Acting Governor Daniel Badagbu emphasized the importance of swift justice and urged the judiciary to expedite legal process. He also directed security forces to conduct thorough investigation to uncover any additional perpetrators. The judiciary was instructed to deliver judgment within 48 hours, and if necessary, the accused could be sent to Juba for proper correctional measures. The public was reassured that security efforts will remain active to ensure the continued restoration of peace and stability in Yambio. Sikamnen yana magwasame neti tele michikan megbachaka kamach tetekake no chikamnen yana magwada money kan titi ka young men, most of them ka young men do no chaga kep kume malakum kirmi yadit ka dobran chagu ken go chikan ela kan kwa ka kwel ka wang kan dul do no tel mi chikan la dio je ba je kulo lin ka jawdien gwada dana wo karuden defanten na me agenda na gore de nyaa yakel ko dana tore wish ka juba ka wuna let kam SPLM IO ken SSPDF ngo de tel mi shana lin ka kwire ka jan gwasme man chaling along ata dana chi kor sharo de riet kuma kirma yadi ka je
tiang me ne te cha pereka kuma SPLM IO anyok kan pegadan en chites ni en ke pegadan en chite ka border koromo kana kolat man chalan jeno cha kume cha jetiam man dan grunwang tiang jene chikan kume SPLM IO chikan de tiam duno chukan ka jojok men kulo de ten wo cha ka bokaren yale jene dan en chide tiam ka dobran chala reje bat grunwang chala do chikan luang ka mejo kan ka jok name jen dan en gore de nywa yekel en biat ka mal ban nyuk jekele redien bye bye